It's FanRap Late Night Show. Bana zero wafara na hela out ya chilamba. Okay, it's FanRap Late Night Show. Bana zero wafara na hela out ya chilamba. Why show ya mamzino do itemza okwa bisa wanagere. Papa, gomu zimukeji maranga ichipata Barimbu, mbumbu, da chikapa She got the booty to boost you, but she cut now Chingani farisa chitaira, chikonita chitaira Chachimbira zimaira, chinukana mataira Na maila na taila na bema Kudende kwa nukwasara kudema Achi, dari baby can you touch my teeth Ubenya na mayonasi Why, todinga tomoima Charizaka nyana ndi achieve Maragumi zanga neti achieve red captini chidona zote chilebecha di plastera mino chibutoro chiri chocho fostera nichiko choka ngango chiva chiko ngwatera achidibi ndibidi zosafi wako batera this batera uvachinda vanacho tidipini kana tichivana pini ndekuona choma ndisipanini maranga deni ndisakandi ndizvamini chino chisexy achihobada titumbu from here to toyando ngamurao kilimanjaro Yeah, it's a Royalties. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Batondy, aka the Beattown. Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching FanRap Late Night Show. Late Night Show. It's FanRap Late Night Show. Hendan, kunitangana ka FanRap Late Night Show. Yeah. Hendan, kunitangana ka FanRap Late Night Show. Na zero fala co-host. Yeah, ndimshumisani ndi TN ndi out ya chilamba TN. Ndene vala vandiva arali vasandivi zviamba zvorati ndizorova kuchira kalifio shango Ungasizvidivi sengwangoshare sengwangoreacta sengwango zvote vabeatano rova rinavo rorikavathoma yoshare ngangeni so vakovuya vabeatano raro nivhulera nga shibaba shibaba asa manyimbo aya ankumbudza zviva zvinyimbo ila zvakare zvila zvizva zvichitambiwa liri mini lali nyimbo tunyenei man uri ani lidivi nalwagane nandikodhiva zuzva zvichikoimbiwa ngafizi yafu achiri haye ndoana musadzi asambikele holo zvezvo ndikomba zvezvoti olo zvino nichirani rudivi nisangoita mapungu ndofariwa okay roendera vabeatano kebala ndikuwavona ndoni dzakasho vavotohwenya nohwenya ndidovapanga zvino mari atomeripire kane ripire ngapa arina meripire ngapa kati hii. Let's get everybody together in a T-Fat. Yeah, it's a Royalties. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Batondy, aka the Beattown. Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching FanRap Late Night Show. Late Night Show. It's FanRap Late Night Show. She wanna hit a nigga from the north. Her dress got me hitting 015. She said she saw me trending on Twitter.
She roll the green and feel the jungle fever. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, P-U-P-U, L-I-M-P-U-P-U. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, Limpopo. She got the jungle jam, she got the jungle fever. But I'm utavanga mifa. I got these honey's all over me. I say I'm feeling like Bieber. I slightly my car and the B&B. Sundays I'm trying to understand like a bee. She say you need a BBC. Ungading a bit mama BBC. L-A-M-P-O-P-O. See when you tell I'm a demon. And if you get to meet me though, it's a jam. Jeng MCO. She got the FIFA yo. She wanna chill by the river yo. Roll a blunt, puff and pass. And mutamba zatonga sa FIFA yo. She wanna hit a nigga from the north. Her dress got me hitting 015. She said she saw me trending on Twitter. She rolled the green and feel the jungle fever. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, P-U-P-U, L-I-M-P-U-P-U. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, Limpopo. She got the jungle fever. L-I-M-P-U-P-U, let's go. Told me I'm a crush, she tryna roll. I'm just being blunt, man, she a hoe. Perfect pass it brown like Barry Go, that's how it go. Shooters on my back like I'm at war. Yeah, I must be the shit like toilet roll. Bitches always follow where I go. Must be my arrow. And I got the cool with me. There ain't no losing. Jungle fever, burn it up and get the room ready. No confusing me, only shoot it doing it. Got Picasso, that's the name, and she ain't new to this. Nah. She wanna hit a nigga from the north. Her dress got me hitting 015. She said she saw me trending on Twitter. She rolled the green and feel the jungle fever. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, P-U-P-U, L-I-M-P-U-P-U. She wanna go L-I-M-P-U-P-U, Limpopo. She got the jungle fever. Yeah, L-I-M-P-O-P-O-P-O. Yeah. Ndotofulana voti ngandeni yakupisa ngayo afai. Yeah, wasimeso rina ba B-Town. Mara ba B-Town tiba ungari rono bakhela. Rabar kutuamba nabo. Yombo dilata lurali ya ba B-Town. Rarna ba nefa. Yeah, fi wine and this up. Don't jenega zi comment ya pona namiri wane zoru kuitiana. Okay, comment dzo imanga hendira. Comment sedze hapa noni. Ndichiko jena zi comment komulori vatu vote vane vakotalela kari share. Vamwe va vatu vane rinavo hapa noni vataleli va show ya shui vare hone ka Twitter. Riko thoma uita imwe request yo rikomulori ni chiyanga ngeni ni ite ni chiposta #VLN Venerable Late Night Show ni diva naona. Naro ngofunzea kwabudi mara ndiene fala #Venerable Late Night Show. Okay, comment dzo imanga hendira richiko thoma ntha zwavudi ene fala mathomu muvuso are #Venerable Late Night Show. Niga B betwell ndo nae are #Venerable dzo dala bad rikosfuna bad. Shout out to vatu vote vano watalela PZ Murweli Kameli are Jungle Fever is a hit. Nilipani Jungle Fever nangere. Jungle Fever atitoborini mtu enda tulitechesa lunjisa marai. Rido jena kala are kati comment. Okay tabelotista are namusi ndi hone. Riko muri buwa ahone riko libuwa. Ndibana wazipolitiki. Avidzana mavo rapolitiki navo vari join hapa noni namusi. Lord rachichedza ari venda lote liko uvona Ntumbu FM. Shout out to Ntumbu FM marazwa zino ndi awara ya Batondy rifano richibva pano rekodo varapupela ngangeni ka Ntumbu ndene pala. Muvuso mathomo ari Jungle Fever, Pinky Makado ari VLNS ndiyone hashtag ine ndakweyamba eyo. Ndiyone hashtag yawe rine. Richiko tsanga pa PZ Mulweli track dza Batondy dzi akwasha. Shout out to him.
ohe Thabelo Nḓou khulwane ari B-Town EP ine a khou ḓo shuma khayo huna vhafhio vhaimbi vha Venḓa na vha National. Okay, dzimbudziso dzo no thoma haha tonga ḓuvha ḽa musi ḽi ḓo lapfa nyana Batondy u ḓo tea u vha khou ḓilugisela ngafho. Raul J ari a vho ngo wana sponsor tsha affordable vha B. Vha B-Town rari navho backstage rari navho vha B-Town backstage nṋe na nṋe zwi khou mangadza ri vha B-Town no fhela gai mara vha mbo ḓi ntsendela message zwino so kha WhatsApp vha ri vha khou dzhena zwino so ti ḓivhi zwo ro iteani mara hu ḓo vha hu si data hu ḓo tou vha hu something else ti khou uri ndi data ngoralo okay mara ahuna thaidzo. Okay Kevin ndo wana vha B-Town lu rale lo mbo ḓi haka futhi lu rale lo haka Kevin vha khou dzhena vho fire mandi vha ḓise ngafha yeah Kezo vha B-Town vha right zwino vha ready Kezo B-Town somebody dzam yebo ri khou vha ṱanganedza ya ri khou pfana mara network eto nga i khou laṱa lurale nga hafho ti khou ḓivha zwo ri khou iteani ende ndonga ni khou ambela tshikumbuni nyana ti ḓivhi zwo ri no shanda mike na thivha mike or something kha headphone ri khou pfana mara u pfala ni khou pfala tshikumbuni a ti ḓivhi zwo ri pfana rine zwi ndi khou pfalela gai Kezo pfalela hone ni khou pfala nga nḓila ine dzi guest dzashu dza pfala ngayo hafha kha VLNS late night show ri ni vandele zwanḓa B-Town ri khou ni ṱanganedza kha VLNS late night show. Ndo livha nga maanḓa ma gang it was supposed to be like this. Zwa zwo tou tea uri na mayor ra bvelele kha show thi B-Town mayor ndi mayor ngeno zwavhuḓi ri ḓo tou thoma ra tou takusa he show zwavhuḓi ngo tou ri B-Town u ḓo vha a khou ri vhudza zwo ri B-Town ndi nnyi u bva gai u representa mini ḓo tou ri vhudza nyana nga B-Town. B-Town ndi Batondy ndi show uri madzina nga vhuḓalo ndo tondwa silimela u bva tshaulu tsha bowana tshokosi ya mfumakadzi ha begwa ndi hezwo zwine zwa vhidzwa phi B-Town ngazwo ndi ha begwa so like begwa like is B-Town stuff like that rose make up abona magang so ndi khou zama u representa kasi nga heyo nḓila. And then nickname ya Batondy ya ḓa i tshi khou bva gai mara if nṋe ndi so ndo kona u ita 1+1 nda i vhona mara for vhaṅwe vhathu vhane vha khou ṱalela uri ṱhaṅwe vhane a vha khou tou zwi wana uri like stage name tsha Batondy tsho ḓa tshi tshi khou bva gai. Batondy ndi rotondwa so ndi vhidzwa phi Tondi nga vhaṅwe Batondy ndo sokou tou eda nga murahu so like Batondy you understand very simple. Ediwa vha zwi amba zwo ri Tondi ya si muthihi vho Tondi vho ḓala ndi Batondy okay rotondwa ndi nga zwi takalela nda ndi tshi khou ni vhidza uri rotondwa throughout show. Hai ndi nga si zwi takalela ndi Batondy so ḓo ri vhudza hafhanoni Batondy uri zwa muzika Andre a lo ngo to dzhaiveliwa Batondy so ri ḓo ni vhidza nga Allah una thaidzo yeah so ri vhudzeni uri muzika wanu wa ḓa wa thoma hani Batondy ndi muthu ane ri tshi ḓa kha zwithu zwino nga vho muzika o ḓi wanulusa no zwi ḓivhisa hani uri ini zwavhuḓi ni artist ni khou ṱoḓa uri ni ite zwittu zwa music zwavhuḓi zwittu zwo ḓa hani ndi ḓo tou lwa ndi tshi lingesa radio u bva kale like dzedzi radio dzedzi dzine a dzi tambi cassette like I used to love muzika une wa vha khou lila nga maanḓa ine muzika ya tshikhuwa so ndi tshi ita zwo
zorecita muzika unova vakorira and then busy kuridza magomboza namira nepala se hezvo zvajenerera ndachifuna bati chingondo chachipinga ndi blind nakachibhasikira man then nenevori ndikudomwara zuva angangozivona and ndositoma chachichifunwa chingondo ndatoma ung'ora zvanga mara ndandonova murwa nenyana cause ndandonova unive ngabo 2012 eningeni ndina majita ndikotangana mamajita onane akozvifuna zoima ndikomumbura imwe auti yamuzimbabwe inofi steam stepper nachimwe chinobvi doctor naawizi nabackspace ivele ndiyo nonguditsa unofuna zvo zvinobvi punchline namini ndatomotogodombera to cut the very long story short ndiyo nenda jenera ngamanda kamusic then ndatomo yavo bomo ainge yavo bomo rikodhiya richiwana chance chimwe chipinga richiva rikuona vhese dzorimuviwa nisivona zvitaudzonanga zvezvo okay hapo ridotoda zvavudi hapo aritome rive rolifara rolihold angoraro ndoliveya pasi yeah akalevewa pasi irane ndiliveya pasi yeah ningasapanda davo bomo ngafa zvatoma zvada zvavuya nyana then yeah dzavuya then rava rikufunwa but zorwera dzishoni rikorwera dzishoni I remember ndichiko inboxa bhamba ndisakare zva zvitu ndiko inboxa bhamba ndikorwera sloto arts and culture komzero nigodhidiva arts and culture yatavani molo rikoyada upfiwa davo mcj voinyi narikojena apalari na brang anapi backspace rosenka blind rikisvika apalari majita kusuku mcj ubekopindiwo mcj rikusvika zvino majita akusvika majita akusvika apalari akozivaona ri like crowd ikorifuna before we even get to the stage ngomupesesa then richitobvera ndarikuya richiri sloto vanhu navari veoronividzerera nanisivo handichaperforma hezvositu ndiyazihumbura bhadhi zvoya zvaiteya nakarine but anyway show us yanga notamanya na fast forwarda namusi notamanya na fast forwarda ndandikotodonivusa zori so huzvezvi nichikwambori ndikare nichikotecheresa muzika and nanchidhiva nichikodhiridza magomboza anu natoma ng'wara dzanu luimbo rwanu rototoma ndikadhumbura zori norurekodha lini norurekodha nga 2010 richipfiri kovusa begwa rodzura rotogether it was work tuzvaona rava richibhora line mara dzila line ndikaiwa namamuzi bora rihanepo kaheloi rihanepo kahelo nyimbo dzakare una zvimwe zvendandikotodonivusa ubva kare nyana ndinonga ndovya ndaziposta nakafacebook ndari arali nikoupfa dhuva lanu lichingalotsera pasi nyana yani kafacebook niseche uri mawe utonga TNS unoziposta for 2 years back or something like this. Yeah, I remember. Yeah, una rumwe luimbo una imwe video yenda tulana nayo video ndikare nyana yaioneka Facebook ndoivona ngabo 2016 ndoisimbedzwa main event ye video ngabo 2016 vese kutotitle opfi mawe nadzi injini dzaveri richijena ngafana ndi music video wa Batondy hola ndi music video wakare but dorubudza zori ndi walini hola music video I think ndo 2013 2013 de no rachiko rap araningopfa hela flow like ndifuyai flow ya future ndizvine zvithu zvakuitwa zvino flow pa yachitova quality mara rarikodinesa ndaniona da una vatunyana una McCheesy utonga vahona where vaka FWO and a couple of people vevavahona Triple B ovahona nimatanga akasintipi ngani ngeifasi shangoni na okay that's why vasidhivana ndivani ngezvigudhini naininodananga navakwine nyana ruya ruimbo dombudza zori ruchioneka YouTube ngori ndorusecha oluvisa rachivoshava ushaona tizo ratazoremova why remove ruya ruimbo navana vashi
zvaone zvote zvasina order ti zvino waona runa vatu vane vakutechelesa zvino so vachisedza havana ndavana zvori nditi zvakare vasokotopfuura ayautivingana ngene ndira mara upa hauzongorofi Batondy kana mine hauzokotofi mawe paratiya video ndichikudivonara ndorona ambure ndakangomuduni video yone ikadivaone nikadiva nayo like ichehone ndichinayo kalaptop I don't lose my stuff ndikadiva na muzika wangu apo katrack yotoma ikoti na track yotoma heyo ine nakwambori yori kuti 2010 ichehone ndikadiva nazvo zvothe zvizvo uri nokona uirumela showni afanoni khangele nyana ningakona uirumela khangele ngotavanya nyana ka background apa thamwe ritoma nga network yeyo sese okay cool if fun net Beatown una network yo sese angasirumele mngokubusengele nanda mngori nandala na ngele wedo kufana nodzika so reason ndo dzika ndiyo nena ba Beatown ria divayesana mo rune ndo filori at least have sa TNN ya dova hosu nandara ba co host zidova much better nyana opirisa hunne main host ngokona mfesa ngori nende dani ko divesa mapongo manji zwinji like those is interesting ngoralo but ndido general umwe pala na pala ndadivani ko disa pana ngoralo so ati ngotopumula tina ndala ndihone ndi ane anefa mbodziso rina dzorothe tieno dova kosiko nanga maybe nane ndosiko dana topalanti ine ativudzisa re pana ngoralo nana zotoralo ningadito nambana to thoma nga nthi ya hotho nyana niziboni okay ana methome nga ya hotho utelo bazuri hola munna hola munna ndiye mtu wa hotho dombudza Beatown oitiani tachipinga no da Pitori neni ngori ndeve ndaniona Pitori Beatown I think the 20 handizvo zvinezo nga 2013 ndandikudzwa some I think ndoba ndina Facebook ongari overflat nyanga ko recorder then rabvela pasi richitsela pasi ina vani na muthu so hanepo samwe I think nani ko discuss a track ya yonela na nwana I'm a father to be or something like that tambula zori familiar track ningakumbuzione ngwediwa if you mean ndione father to be ndione father to be dombuza pala peturi dzikolabo dzako chimlisani dza Pitori ngori vatu va Pitori vasikoni diva chothoma nane rakoula katipene ava kuni diva rachidoda music ri utongorera va Beatown woni mara aitanda achidivesa awizi zvaudhi uperesa Beatown awizi vewo otouya Pitori ti so like nenda chipfavela ndichitaisa majitanga ange agood then awizi ravari kuda plaka yeyo revana richishumana ala majita mini natora chikofera ka quality too much then Faceboy nondotokuboxa hudichitoshuma data file then ndichimusendera I record elantu and hey o celebrate yora nizivone lazithu rachikona ngari zvingasikona so then I don't think uzoweza jiyabona na chipinga kana effort ongoitongera elantu muziva aba bang batho ba Pitori bone batho nga bo Cash batho nga bo Fizi FW yo ba itse oitia danazo story do we ndikotozuvula ndiko inbox era va Fizi iwe nditini yabona muthu muti o accept staff chanu ndikopforea utonga udoshume then ndichitopozera va Fizi vachipindura vatoma vapindura nga posa email variposa nika email ndichiposa ka email zvone zvina quality ndizokopfa munhu achiri atoma ndipushe mamunha ndiri dzikovuya nyaya vafizi vodhuma ngazvo fixi nene prefix ozofe hatoma ndipushe nyana nondiatisinjidzene vafizi vaudzere hatoma ndipushe nyana vanga namba vasihambe statement yecho mara vadhamba chononga checho chonoirana checho ngoralo so I think nedzanga mbuso dzoisa panda that's why ndikori neridoro general panda nyana ri kudiya ngoralo I think tambo ndidodziwisela ka tiene ngoralo okay so yeah nada Batondy nada Pretoria nathoma ushuma na NFR nathoma ushuma lini na NFR hone like zwazotodzulisa hani situation yaveyo na NFR nanji ditova artist signed under NFR kana aukweteme dombudza situation ya NFR like dompa summary ya NFR
ka NFR ndo introduce nga YB achitara wokomzaro the beat. I mean, I think now when vachishuma vote na YB, then ne ndoto ya like first day ndoto ya NFR nando yaka DJ people ne, then ule avako phone ori dane ri for need sari for chifini yakona mini then situation engova yoro sainwa pasi kana ukwetwa mini otofika sikurushuma auchitoshumiwa pala zvinochirekodiwa zvisu zvinena nendazifrusta yangu zivana then ravako kukunotori zvambori ari pushe nenditodziva ndikuitorwa kamusi mixtape namini zoja chipinga the whole 2015 ola mixtape ungawobva mapereroni yamwa ndotoma kamusingavo macha rarekoda nyimbo nyinji then situation yova yeneyo like uchitova kutoshumiwa nani zongosaina nah, I was in a contract nix. And then I was signing you NFR. Batondy NFR on Facebook. Eso is good unity. We are under one umbrella. Yeah, unity. T was one. And the crew, so. And the crew. Uzumbura like Obiavana no fee. Vanga vakori vachiremova kudoremova dzina lori NFR zvamboriwe avachava pati yavo rine ukoti vonori uzviitise mira yaso ingadivediwa nayo ngakhomzero nditozvidiva usirana zvimwe usirana nanachiro vava lava navo vene va strict vazidiwa mji ari zipanda so then okay nadana va NFR nabva NFR hoitia mini uri nibve NFR. So imwe mbusarisa tudakayo upfi hoitia mini kainina people ngatabero ki T-star ngatabero ngaT-star uri hoitia mini kainina people kana na people angove vana flopana nti iwele people was happy ngoro ne people ndachikodzana ndikucomplain nga quality zvena nani kutodzana ka NFR it was quality music ngozfa then so people waka people ngore azina quality azodina people rekutana zvidoronda kutotondoto waka people rakudira mara people omoditabela ka NFR nasi ngwangu ende chino chipinga nivone uchifunesa muzika usina studio ndachiyaka people ndichitokokonya hafu muliwa ndichifona hafi omuntu ndi munangoni uri tiyo ndobva ma ndikutozvikorera udonga ndovana chumero papeti mara that was then was when people and binchangana zvino reshuma blind. Okay, shout out to people nanobuzoro ndokandika NFR NFR like treason like I said riko push then there was a situation wherein Nandi B is in the recorder. I have to submit music to radio by myself. The gig in a meaning was one. Then we got nominated TSHIMA. Ngom party. Yeah. Dari nini wedotua. Nominated TSHIMA nga I think nominated Raro was 2017, 18, somewhere there. 18. Then, okay. Ndikowana call kadzi boso dzangavo iwe says one nominate wa the boso dzanu ndini boso dzanga by then ova upulena ntuna komzero ti okay upfi iwe says one nominate wa Raro edzi nthu wadzi wina dzote iwe rina rikojia cherede ya award mbili iwe rapa ya award nti umpa okay nendari zvisaitwe ndizvezvo because I did everything like ndichiri everything ndikwambori ubva kauri ndiite sedzicover ndiite mini ndisubmite up and down like zvendawa ndikuitarwa ngawo mara nanojia consideration iyo risazonambisa zvone uri inini vane kushuma NFR zvine zvakwambori nikurekodiwa nikuita mini nanojia consideration uri like for uri navo vothamwe va deserve something uri navo vo contributor towards ushuma heyo album or dzinyimbo dzine dzidova dzadzo nominate nga maanḓa ndaizvo nanozvija ka consideration flopo yova yori it was an order uri iwe ri kudhara ngozwani and ngobona niko-orderiwa fhethu huneini like you worked 90% of the job then vone va kotoda 90% of the like payment ya zvina zvispana ini okay
zwine zwa khou takadza ndi zwa uri ni sa sipisa phanḓa no fhedzisa tshiṱori tsho ri why no bva kha NFR thi ni tshe no ima ngoralo ngele sa izwi ri na haya hafhanoni u ḓo ri vhudza zwa uri vha vha khou tou zwi humbulisa hani musi vha tshi vho ṱoḓa like tshelede ya dzi awadi mbili vha ima saidini ina fhiwa nthihi ngele ḓa ri vhudza zwavhuḓi uri zwavhuḓi a u khou tou itea mini zwavhuḓi na puḽe ra ro tevha ri tshi khou tou mu wana hafho kana arali a tshi nga founeliwa so nne ha mafhungo ane kwamba fine nne mafhungo ane kwambiwa ati minaho ende asiona tsha vhuvhili ono ambelela NFRA we avha a tshi shuma u manedza dzi artist mudzhe wa zwiḓivha ndi Pule nṋe nda tshi to shuma u make sure zwoṱhe zwa NFR zwi ngo na okay ni sa tisa phanḓa na ini dambudza hafha izwo zwine vhathu ndi a khou amba zwori vheiwe no ri size yo nominatwa kha tharu a dzi dzhia dzoṱhe vheiwe ni khou ṱoḓa tshelede ya mbili ndi zwone so ifa ndi nga ḓisa phanḓa asi zone ndi khou ḓa khalo so zwezwo a tshi itea ndi zwa uri Pule I'm sure not nga vho yapi was there like vhathu vanzhi nṋe nda ndi sa manage artist kana uva tsini na artist ngela nḓila ine ndi ḓo dzula ndi khou amba na muthu nṋe nda ḓi tou amba na vhathu sa collective sa vhathu vhoṱhe nga tshifhinga tshithihi kona mpfesa unless ndi khou tou fori zwi serious ndi a kona nda ri mdzhie hu khou iteani nṋe mbuso yanga wa zwiḓo mdzhie zwo ri ya tshi tou pfhi update nda sokou ḓa nda ri update fhedzi ndizwo zwe nda ri tshi vha ndi khou zwi ita zwone kha NFR naho sina zwiṅwe zwe nda ndi tshi zwi amba okay ri khou ḓa kha heḽi la dzi TSHIMA okay mudzhie khou amba zwone obva kha NFRA nga tshifhinga tsha dzi TSHIMA songo angwa ro lamidzwa nga vha affordable technologies vha ri nda samba mafhungo vha khou dzhiulula sponsorship tshavho so mandi ambe ya mafhungo so ndi siko ḓimela mandi kwa mangoi mudzhie ndi zwone obva nga tshifhinga tsha dzi TSHIMA zwo iteaho arali tshi ḓo zwi ḓivha huna video ine I'm sure i tshe hone zwino ine nda ndi khou ḓi dzhia ndi haningei so na nṋe ro ḓi ya hafho kha dzi TSHIMA so obviously ri nga si ri khou ṱoḓa awadi mbili a bva kha NFR still na nṋe ra ḓi dovha ra ya kha mini kha henedzo dzi awards so a zwi make sense but ayo ndi ayo okay so zwo iteaho ndi zwo ri mbudziso eyo yo ḓa ni ngo tenda vhathu ndi ngo tenda ni u khou demba nne uga demba nne so zwo iteaho nṋe nda ri okay since Beatdown o nominatwa na mina zwoṱhe ha mafhungo a ngo thoma hafho Beatdown u koni vhidza niwe mangele mathomo muvhuso uri khombolo rwelwa jingle yo ri ndi gwindi fhedzi hafho ndi gwindi fhedzi mara waikomzera usati wana platform yawo yo cleara dzina nṋe ri tshi khou ri ḓi ambele na vhana okay ahuna ndi vhona unga ri mani kha ri fhe tshifhinga mdzhie tshoṱhe ri ḓo zwi vhona late hezwo zwine zwa kwamba uri ini ni khou ṱoḓa u zama u shavha haya mafhungo anoni ane ra vhona ngo hai ndi mudzhia mbao nṋe ndi nga isa phanḓa wana ni ḓuvha zero wana ni ḓuvha kana ni ḓe na pulo matshelo ndo ṅwala uri ri ḓo vha ri na vhathu vhanzhi nyana maybe vhararu vhono vhona show so I think ndi tshone tshifhinga tshe na nṋe ri ḓo discussa nga ha mafhungo so matshelo ni vhone vende play night show ndi ḓo vha ndi khou amba side yanga story maybe na manager wa NFR u ḓo vha hone ene muṋe Pule vha affordable technologies arali vha khou zamele vha tondi data u khou zama u shavha u khou tou balelwa amba neri mini data ndi machimba mbudzi so rusa pan before nabe atingo tonga tshifhinga tsha dzi TSHIMA after dzi TSHIMA and then the women nṋe ndi tshi vhudzwa zwo pfhi hu ḓo ṱoḓea zaka ya award mbili I didn't say anything ngokona mveza I was like okay it's fine tshifhinga changa ndi matshelo mara hai ifani tshifhinga changa ndi matshelo mara irani mudzhia ambe ngo ya vhukuma not yengedza ngona mfisa irani at least okay ngele ari tendele mudzhia ambe ngo
arali ingo ido yawe mujamba ningo nezvinoenda kwamba ndizvinoenda kudiva uri ndingoti so komzero in the objecta machero is better you write the pointers down. Okay, aritendele vatondi ambe side yawo yechitori ini yanu side yechitori sazvine nakwambisa zvone rido ivona nayo machero. Okay. maniga ona tikiti dzodha event ya ntuni ya TSHIMA kanne ngomveza Kazo, okay. So uvani kanefara avori patikiti mucheni ambe mupeni chipinga pani mweni wacho chikala ambe accommodation ndingeno ungonomvesesa ndopumula nikomfati so maniga zvendo zvibona nezvabudi already ndanonodivopolora ne zvendo zvibona after TSHIMA titongowana nanti by the time then Richard Royalties yeah then ngoritongowana nanti ngamachero ka WhatsApp group ndikoona muweb Batondy inorikonuvopolora roshuma zvabudi it's fine mini what I was like okay it's cool mara already mavara achikovonala uri homuna and ndikodiudzwana zvezvo uri okay ini nivokaona like nachimwe nachimwe nyakonodipandera nekonodipushera mini mara already I knew uri arari ngori atongowina angachavana kushumira ngori ndandatoma ndikuobjecta namapongo uri ndingasida nawo jeshede awards mbiri magain it won't be possible knowing uri nechede yako ndioripotana namusi nandikuonedza la awards mbiri the rest zoti zvene mudya kwamba ti ndizvona hai ndiwo ndikudza yoferawo zvene zote mudya kwamba hai fine zote zvene mudya kwamba ndizvona ngandani yazvo award mbiri nori award ngani ne aringodia award nezveramba zvone kezi nerori rikodzia 30% ya award imwe na imwe hezvo ringasi ritoziyamba public usinofimini ngori araniti those divai mudziya vasadivei fetu at all as rineriti richitomoshuma naye ramutomisa nanga kolabo ya fizi nwakona mpesa and asijoku muitela na zikolabo za fizi like ndi vatu vanji vene vavachidai ranamba ratoma ngoraro ngono mpesa ndi vatu vanji vo MSK like rodiro toma navo vasatu recorda maybe wana recorda mara zvakare ngono mpesa mara 30% karnero for effect award imwe na imwe award mbili vasizona so rani mjese panda ndogumane mujie dombudza izvo 30% ndizonekana vatu vari vaoda award mbili ezvo ndizona nandofa award mbili mara kele mapungo ori vokomzero vong arusana mean yes I understand that like no mbeka spotlight it's true utobori I was handed over uri nekandito this pandemic ara natosedza ne ara rikotamba honestly ka NFR yote aona mutu wehasla uri NFR idiveye ufanana namusi ndodhanda wana vo MSK vaone navo nanyimwe ane vala vatu vaone aona mutu wepanda na mara mujeni ngaserimazanapanda no plug wanga NFR napedza na pluga NFR zvidhani tieni tende mbudzeni uri zvidhani uri mutu awana NFR ichishuma natisingwe nemwe adari then weyashuma uri NFR icho abe Batondy achisara chisika ke NFR one ikova ikuita mini ikotuwa cause hauna tu artisting ngokono mfesa I think maybe watosarani na Batondy osara ne na pule na Batondy I think let's finger maybe na YB so the wood na YB on the tuwa kunya but what did viral and there was the likes of Facebook ni kushimisana zvavudi atoma dzikuru uri arari natova nukochila wo Facebook jambori ni chava timu ngeno stuff zodanga se ngom navani kasi nana ngori wona ndasabudi kwanya kama vongo record cause ndachitopuwa michini ndava ndikodziitira tuzvanga ndara it's fine yezo azvina ndava nekasi yangina ndova ndikospana hange ndikotana dzi contact nemunhu ngokono mpesa lavutano lidosvika ukovudzisa pano neVatondy uri muhwepa woda ukobva kapule kana komzero muhwepa wongorongo komzero hai ari utifuna mplasa mwari muhwepa ine nene mzanari manager wa artist
Nipule. Ngere ini zo dimela machero. Namseri tumarwana information yote ine rakoito dakamweni washo. Unalwa gwindiliza na komla rwa tunatendo kotera ni react ni share da. Namseri romuana. Namsingere romuana romubamba na musi. Namzo the show yangere of the wood. It was a robba watu. Show yangere. Muweba woda na zero ngori namba dzipera kuzibona. Zinaweza kwamba zori nazo ezo zadzichima mbili zodana na zero ndi zero adana. Ngato maladzuliwa apfi zvambori iwe zvino bitown uri kuti uri munamba romurungu. Yeah. Okay, so dombudza apa non. So kachitore chote chinoni richiko recap. Nandikuona sorry. Ini no join NFR everything che right. Ini napanda naita zvote nganderene nakutoita ngayo na diwana nolenda kadzichima yazi nchilenda kadzichima ndiapone NFR ivo didisaka ini ivo centera ini zvinova kwazodoni supporta and then ini navona uri okay no nezvinoza kuita ndiyezvi nesu zvote ndotoditera right ini nabva kaNFR before dzichima sazvine nakuambisa zvone ini nojeligavo bva NFR before dzichima. Then after dzichima nisongowina nambo dipandelwa NFR ndiko tozodiwa hapo zori zobdi wait ya mini zobdi budi ndizipio legal lone la ubva hamu urine waenda utobva nemune kana I don't understand not obva zvenambisa zvondi zori nobva before dzichima mara after dzichima napesera nchimotokuwana muhwepa. No, zvakuti zvenhana ndodivudza ati ava vanhana tongovanera vachiri 30%, vachiri not 30%, ndomupanga mafungo muromoni, vachiri yawa chede yawa dzimbe tongovanera. Nomupana. Okay. Nerero divudza uri nezvakuti amajitai zvino akuita akonjera advantage ti. Yeah. Ndari really relax. Let me focus on what I'm doing now. Ribono rikupushisa hard. Ngokono mveza. Then ava ndadiva hambulu ndavapa na ticket na mini na accommodation na mina zvote. Zven ndikudiwa ndizori chede iko yagai. Iko takanne. Unenera ndikuri ndidovaliwa ngaine ndakopfori ndiko vako deserve liwa ngai. Ngokono mveza. Nenda zvona uri muya ukurwara guy obviously. Then I didn't even win there. Then ndiapo uchibodza ubva mu NFR because at first noambori ini nobva before dzichima and then napesera nchipotokuwa muwepa like official living yanu yovalini ini nobva before dzichima kana utwa hano official ova izvo zvemuwepa wadangore nansongowina nopanderiwa ngore ngowina. As unadichiri ndando the visa I didn't tell these guys atongobabudza vavanhu ngompesa. Okay. So mandini buze zvazvikagara uri mujia unobva kare so mwana Facebook asi yezo mwana mwako uziyo because if I did that chase ndisu zvinji nga manda zviitiyawo ngokona mfesa I still remember na ndiminina otoma mini ka ila show ya Royal what yetikiti ndaiona atingaona ka 10 exactly nakudeona ka Batondy I think ndoni kudzana vero kubuya ngoriro buya ngagoli yanga ndari bita nokuti pa tikiti marare zvabhala iwe ndompa wena mpana tikiti Batondy ari off bakana off bonyi stanga zvawe ni akona fesa zveri hakuti tiani apo petu ni tonongudzawo you 10 over why 10 over honi muya nichikurukorera gaine ndivanongotoziona amajita arindera nendichita mipando yanga ne uchiona na light adotomojera ebitown ndikubona ka Royal anobhukiwa palani zvamoriwe udori pa ticket ngobona vakodo uri varange zvazvitu zvino na Royal ori nibhukiwa no nditodisa ini yangi kezo ndikopfesesa mbudzeni okay mbudzeni ka Royal ndingatodisana uri atomi abhukiwe ka Royal okubva guy asi mbudzeni ari ava ka people ene yari kuruka people nga sound ya weke hakuti tiani ngokona mfesa so akasimbuzori nerachi achitomata mupano uri ombuzori like unachimwe chiada abudza pule na neri neriko zama none ndi kupusha ndikushawa mbori nanyi ose uri kupusha chamuro zvendinyi mara none chamuro zvendinyi
ari kupusha nono uyu ngotoralo ngono maybe ene munodo mamba dzina rako mombuda nenda uri mini ari vakupusha ngeche chipinga zoruka ukavapushe zovongani ngei ngori nerosadline naridivi chicho and ndodi kudza ndari neKNFR tenda ndichiita ndachekori update ndasadivi zvori kuitiani kamutu like zvaduva naduva nandasekuti ndari Beatown update zvaguma nepo ndasa tiani nandasa generally kazvinji zvinji nandasekuti ndari update page vatu vanji vaNFR mutare vakobona vadoni vudza okay so arari ni busy ningopanda vatu voni tarera ti then ngacho chipinga kamsi ngodidropa na dzisingle vone withdrapa kamsi fees for example vashera zovo fees vashera zovo cash vashera zovo Facebook inini under NFR avala va NFR vane rudivi dza mabasa anu vakoshera tu zovo prefix vakoshera tu zovo nyinyi vona uri mara ngokuvana muyuzano. Okay, so Batondy, bottom line inopambana hamuna NFR hova guy musi ininchiwana muwepa kana zve inadivudza hombodinamba va uchaya kaini nanodivudza kare mara there was no bad blood with the gang naichiri hano rudoshuma mara nei ngodipa flexibility nemunhu you understand because atidinda dictatiwa after ndonowana chinda mara zviva zvikobva kori chinda iyoyo dhange haitiani ngaena dhaKNFR but ayo ndiayo ndivononga ronodzilesa okay nandinoana mbuso mbiri dzine dzopedzisira kaetopic dzine rikoteyotavanya rambodilivhara ronodzilesa khalo izvi zvithu zvote zvichikoiteya nichikwamburi inansa kupushiwa dzimwe artist dzedzava dzione kaNFR dzadzichikopiwa attention kana nadzo dzipandele ovo zvichena artist NFR ozvichena artist osara nendope ozvichena artist rese mengatendisi ane urekoda rimo nga January adova rekoda rimo nga December he was not in the picture osara nendope. Okay, so ini ninga advise mini dzinga artist dzerehone hange ndanga NFR kana nga dzi record label NFR aiteo oh NFR aiteo zvinozovambori hey ringa livhale lifungo nditothoma ripire ngafha ndithome nditowana. It's FanRap Late Night Show vana zero wafara na hela out ya chiramba. Ndigwindi kutamba Batondy. Please don't get me wrong so udodarira utshedzo zuri olwimbo rone rwabvagai please don't get me wrong ndiwa Beatown kari rwimbo hey adziavuya usina modoro and every weekend. Please don't get me wrong. But in your body, we know. Ratakara body, we get there. Need somebody just sing one. Need to let her pass, I tell you. Same cough, different niggas. My gang is in a ring around the far nanga FIFA. And they're in a liver. I go where we cross that river. Sunny side issues. Slaughter same cheek, many something like a ritual. My gang go parera, Richibona, Bangwana, Rico, Ita, so Tarero. Garili Nigalera, Bangomata, Gorera. Hezbono, Donilera, Bamuposa, Sapasera, Nasalanico Sarera. I am a nigga loyala. Bangobola Royala. And then nothing you go we be sleeping with the same girls all alone, all alone. And it's on Chanda. We be sleeping with the same girls all alone, each and every weekend. Please don't get me wrong. Ashiko Bamango, Uri Uselebura Yaso. Now never to Vanaso, Vatabaira Tabarikeyo. See what I'm on the mirror, so they know that we can deny it. Gongos and dinner, because I know that I need some come.
onola virasi onola walijasi nandopfa nga chivasi ndatiri alipasi lalali nga mpasi lohohana mpasi hey zofunesa chipasi nidochina chifasi nidosokohotora navononga zolungwa naya nambotora navanotoitunga anichatoyopona ndonamba na dihunga. We be sleeping with the same girls all alone, all alone. Chanda. We be sleeping with the same girls all alone, each and every weekend. Please don't get me wrong. It's FanRap Late Night Show. Bana zero wafara na hela out ya chiramba. Ya raro ntambela Batondy vachiri don't get me wrong. And songwangwa hey no nimbekanya mshumo yorambeziwa ngava affordable technologies vari data dzavo dzifasisa ngamanda naone dziafareya ngamande sa kedzoni kudzikona hapo 10 gig naimwe 10 gig futi 129 20 gig naimwe 259 ngamwedzi aona contract anytime ni ambora tongari hoye mwedzi udombalera ndidotobuya ngange ipanda ndizona okay bitanu okay matendi punde ngombudziso maybe ndi mandi singoipindwa ngori kodo dakane read the kind bitanu treke izvino haitiani please don't get me wrong. Hey maradonga to basnichi avazi don't get me wrong nditombolire handa kutitobona kuchirelewo kwa majita nyana uri ritonga ritotargeta mtu mutiiso ngozibana kabatu bajifuna ndikwambura like ndobona majita kamsi akobona musidzana so ndiri kwarisa kuroya ne machero udododo ya mwa oya ene pala ndikwamba dzizo so machero adobaya mampanda ya TN ngozibana ndikwamba dzizoro raro like uratonga rudorwadzana man rudorwadzana babitu ndati kudza mamba get me wrong ndikwamba ndisongotopfa ngari bukamzi because yambisa zvimwevo mara ndikwamba azvishapu zvinori kuita zvona ngozibana ndione rizini why ndoita uro rwimbo. Okay, cool. So our natural chati our personality tena kupfuri. Okay, unengumbuso okay ukobva ka brands to feb tonga emergency. Iri Batondy vese ikadiva 400 now from brands to feb. I can't negotiate ngange. What's the origin day Luisa Rogo Liambane? Yeah, zuko mbernene udoba kuwela kwa tibene wo fika bade na reto so laptano li dosika uri NFR aicheo na uko pesa uko dadza wolo at di manda mendupindo yes NFR aicheo muso ndipi ngene ko tebela ndofongari uri do tebela ngwe mbudziso okay ari number ise panda so kambuso ndikubona TN asiwe awu dzimbuso za TN maramani ombodibiya mara I'm sure watu ready so mbudziso imwe dziko bva ka WhatsApp ndi dzimwe dza dzimbuso dzene rava roto senderwa kha dzi WhatsApp ndingotodzivona ndi muhwepa riva ro sendeliwa ndi muthu wa dzitotsendera uri una chifhinga tena vani kuvonalesa kha dzi show huna Audi na muthu wa chifumakadzini ovo kuitiani ri kuti varatangana vora vari kuri ridoshumisana ningozibona yeah, she was in a form of like a manager. Mungachesha chipinga. It was convenient and transportation and stuff like that. And was one. A presentation where Liniga always you capate. Daba yoba ye. Oroba wana jazamshen. Nanti zito skera na une uyo mtu adea budzise ka WhatsApp wapo. Mbudze ko dangira yo. Yeah, the one tia. They're like udito wa mtu arushaka de. Uyo mtu. Oh, budzana. Hey. Ewa na watu vono kumdiva vakomdiva. Auna. Findi mumini ndandisa khorizori udoskera hune ndatiori ndi explainere ini hey disclaimer ya show
So zwine zwa itea hafhanoni kha show Batondy ndi zwori ha vhuya ha ḓa fhungo ḽa bringiwa up ra sa ḽi discussa views dzi ambo ḓi shavha dzatsa. So zwa zwino so ni tshi vho to amba uri havha no muḓivha vha muḓivha views dzo mbo ḓi tsa so dzo to dropa nga bo 20. Muthu wa mu Indian, muthu wa mu India. Yeah, koyo no mupfa. So over kuni manager. Yeah, from my house na paperwork in NFR like so. Around about the same time yena vani under NFR. Long after NFR. Oh, okay. Yeah. Kazo no zifa mujie ovya to chimbila nga Audi ana onoyo mtu wa chifumakadzini wa mu Indian. Titi zero ziyambisa. Nimbudziso dzodaka WhatsApp return. Oruga. Okay, so komra pindo yemwe mbuso yanga iko dakane personally ngotabanya usathu bana mathada yani ako baona. So nazo zwine mbuso iko da yako sorry NFR choni ndara aiteo. Labtanware okay, follow up question yawe ke ndiko pindo inoni nenda banda kubva kama fungo abatu. Follow up question iri 0 zvino artists inena kwe manager zvino esacom 0 ndipi ono one iko wela ka recording label ipiyo if who's NFR. So artists ndina mbili zene ko manager adziweli petu and hedzo artists ngechi chipingai ufana na NFR how sinofi nyuko to the child ya muntu na NFR adziweli petu dzisoko bori nende ko soko chimodzi manager fedzi ngene mbili adziweli petu ndinyidzo artist asio yanga ari eka nende wato diva views dziko tsa zvino mna no vya na thomo amba ngazo ri teo diva ningo to mention madzina mavili fedzi rock and Flomatic na Batondy ikezo andibebo ni main event na TN kezo karpere pat ukona nepotism ya vudi TN adabawana na It's FanRap Late Night Show bana zero wafara na hela out ya chiranga. Batondy ni rivini TN adabawana na poso ngafa futhi ukushume chibiona lichakare. Okay, so zano batwende ko manager ndibazana mungofi Khatu mungofi Bianca ndiwe. Okay. So ndiko to diva fanoni nga Jungle Fever dombudza nga Jungle Fever ndiko bona muntu comment or Jungle Fever Prince Mpiro sorry arali dzina lawe ndo li butchara mara ori Jungle Fever do vuzanyana nga Jungle Fever uri yo disa hani no tangana hani na and then that's Jungle Fever ndi single yen nenda I recorder ndichikoto ema wori ndikoti oba ndikuzulana na the feature kama jidane yaona nga a popular ningi. So I have my guy and aspanisana naye wala mfowethu a busy yako disubmit the April ela project then ndiyapo emelo I feel and arukudo do record ngokuno mveza ndisuzo zwa Twitter na mini so the advice nanga majida keep on hustling nitana ni ndira zya wina chimwe chipinga so like melo ambuditanda uruko jump khayo like azungoba zotokonda ngoto raro. Okay. And then why no barrel overnight for video shoot ndandi chikuvona video vathu vasazvidivi Batondy yo dropa video ya Jungle Fever ni check out ka YouTube ni subscribe na ka channel yawe. So ndobona no shoot a video ya dinga manda yo shoot wanga Nash Films, shout out to Nash Films. Thank you. No barrel muwana for uri ave hone on set. And so the dinner raro ya hangi flopo yo ya mafunga dzi lockdown na dzi permit na mini ngozo ndizone zwe baizisa chimwe chacho tiyacho chimbira zwavhuḓi. And then avona uri thamwe ninga si lindele nyana zwithu zwifungudzeka no ita plan ngori luimbo yo vhela bva muḓifho ngozibona. Ndapfura it's better number reshare ngoto ra zwone ndi zwavhuḓi nga maanḓa. Una ngwembudzisa iko ri where is he now
I don't know, maybe ukwambori like ni under mini embuso na nati kuti ifesa zwavhuḓi maybe kovusori ni under mini mara ndi kale khouḓa embudziso tovori na nṋe nda khou zama uri maybe ndi decode but nda bala u tou ipfesesa the way so i khou vhudzisa okay. Zwa zwino tiwa anda tshithu ndi to vhori ndi shumisana na DJ Limza wa ECR ri shumisana like uri a pfesesana ri kha kushumele ndi shumisana na DJ Limza na YB atiwa anda tshithu ndo to design kha Beatown Music afho kha Beatown Music na dziṅwe artist na ini niko sign ona u ḓivha nṋe ndoṱhe ndi kho ḓo thoma ndi pushe nyana ndi vhe kha ku level nyana kune na nga kona uri na nṋe ndi tshi khou manager artist zwi vhonala na zwo ri i khou shuma u swika gai ngo zwi vhona because na nṋe muṋe ndi khou zwi vhona uri ndi khou tea uri thome ndi to shuma zwo khwaṱha. Okay, Batondy ḓo mbudza hafhanoni nga ha moment we ini na pfesesa zwori okay you know what ndo no make maka yanga zwino kha van rap or ndi pfa uri zwa zwino ndi fhethu huthihi ṱhaṅwe na havha vhaṅwe like the artists dzine dza vha hone dzi re relevant right now at this time ḓo mbudza nga hoyo moment uri no fila lini kana out to ḓa kha inina hoyo moment ndi u fila mara ndi for ati khou tea uri ndi sokou tou vha cocky for nothing ni ngo zwi vhona so nori nṋe ndo no shuma na almost everyone ndo no dumisa vho mrepa vhanzhi you know my features muthu ono to mfeature ro vha khou ḓi gwela ḽivhiḓa ni a zwi ḓivha so that makes zwi ita uri khamusi muthu a wana recognition more stuff like that ngo zwi vhona so uri it's better uri ndi thoma u zama khokhonya kha iṅwe side ya music ngo zwi vhona van rap like ndi hayani too much van rap ndi hayani ndi vhona ungari nda dovha nda to ḓi vhudza uri ndi khou ṱoḓa u vha ndi busy nga van rap nṋe ndi ḓo vha ndi khou mona fhethu huthihi because I think I've reached that peak kha van rap so ndi khou tea u zama khonye ndi tshi ya phanḓa ndo no zama vhathu vhanzhi badi a thi ngo dovha nda vha na tseda kha mafhungo a ku hasilelewo ndo pusha na madzhita so ḓo mbudza hafhanoni Batondy ni a tevhela dzi video dza channel ya dokofala sa izwi ni tshi khou amba zwo ndi a tevhela iṅwe na iṅwe ine ni a i wana muthu vha khou gwela ḽivhiḓa do dovha wambe futhi ndiri sa zwine na khou ambisa zwone uri feature iṅwe na iṅwe ine ni a i fhiwa muthu vha khou ḓi gwela ḽivhiḓa like ni a tevhela dzi video dza channel ndi a dzi tevhela too much mandi dzi vhona kha YouTube after. Okay, cool. Haningei kha YouTube huna show ya maveve besides Van Rap Late Night Show huna show ya maveve ine currently hu kha ḓi tovha na episode nthihi fhedzi the main event ho vha na clip yo thoma the clip ya vhili bva vhathu vhanzhi u tonga a i ngo swikelela khavho so I don't know uri ini ṱhaṅwe ni ḓo vha no i vhona he main event a vha a tshi khou explaina reason yawe yo ri o pfa hani luimbo lwa 50s and 100s lwa remix no i vhona ila video I think ndo i vhona I think ndo nga my main event amba actually zwithu zwoṱhe zwe zwa itiwa ha humbodza nne ndo mbo ḓi tea uri ndi ḓe ndi to dzhena ndi ite zwoṱhe sa izwi ini tshi khou ri muthu ano ni feature rovha a khou ḓi gwela ḽivhiḓa nyawo majita beshaini ulolowa nga nḓila dzo fhambananaho like let's ask maybe 10 people or main event na mudivana u ḓo ri vha nḓivha mara honestly a vha muḓivhi vhathu honestly a vha muḓivhi so asithu zwine nga tou pfhi zwi khou tea u tou lweliwa ende ra khou pfa uri nṋe ndi zwine ene a khou fila zwone a si zwithu zwine zwa nga tou pfhi ri ḓo tea u zwi lwela so nṋe ndo sokou pfa uri ndi opinion yawe a u ngo swika he ṱhaṅwe zwa ḓi rwavho kunevu nyana na ini na thetshelesa iḽa vese nyana na ḓipfhesa uri zwe ho muthu amba zwo ita uri ndi to ya ndi lidze no luya luimbo futhi ndi to thoma ndi to thetshelesa zwavhuḓi ndo dovha nda humela ndi tshi humela I was like still nṋe ndo ite justice kha luimbo musi so uyu a tshi ri mbodza u kwamba tiene na vhaḽa vhaṅwe na I don't know mara honestly nṋe ndi respecta opinion ya muthu ndi respecta uri ene u khou humbula zwifhio
kha zwine a khou pfa a khou thetshelesa zwone. Okay, mbuso okay kubva kha Facebook iri zwo zwiyani u shuma na Jack Bunny ubva kha Raw J #1 fan. Ya ndi zwavhuḓi hetsha tshitanga ndi hasla ende na nṋe ndo to pfa uri vho ndi khou wana iṅwe platform kha mafhungo a fan base na mini, so it was nice. A ri ngo to shuma fhethu huthihi wo lini mara ndi muṱango wa vha creative na tshitaila no tshi pfa uri a si tsha Jack Bunny tsha normal. Okay, so zwa tshitaila tsha Jack Bunny ndo tshi vhona later. So kayo mbuso yi ndo vhona Brands to Feb ko vusori collabo it's a 400 na Jack Bunny nena obudziswe zwa 400 na kana only Brands to Feb only Brands to Feb nene wa budzo 400. Tshiṅwe tshifhinga ni a zwi ḓivha uri zwi yana kha uri nṋe ndi ḓo benefita mini kha Brands to Feb zo bala upfi anga the benefit wa next kaini aripere phanḓa. Tshine nda ḓo benefita kha hoyo munna nori brands tshine nda ḓo benefita khayo obviously for example i ḓo ḓivha yeneyo 400 ene naye a ya ḓi a benefita nga nḓila ni ḓo benefita ngayo ngozibona. So just to set the record straight ini charge feature yanu ndi 400. Feature yanga dzi 400 it depends. Ina dzi condition yo dza ngaho dzine a si zwithu zwine nda nga zwi disclose hafha. Zwiko pfala nga maanḓa. Okay, arina mbere dzene luimboni ngori ndo pfa vhathu vha khou requesta luimbo nda nama nda lutevhelela ari fhire nga fha Batondy mphalaleni luimbo lwa ntakadza luna nyamba uvhili mara nga iṅwe nḓila but kholo. It's Fan Rap Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya chilamba. Oh no, ain't nobody better. It's the life that we live in. Unare queen, it's the life that we live in. Yeah. My life is going through a lot of trials. Kaba no dipina nimbar, kaba sa dipina nimbare. Pararin, ndiriva pararin. Diko tangana na taba, chimwe swinga ndi mutsitsoni, hamubuani. Pararin, beat down, pararin. Ninge bala buli silo salande, gama niggas vane vari abambengi, vadi tuzane ndizina na peni, they be coaching on me vanga beni, bari yezi ndizi tugu zanga deni, vanga jeni za zimuni ya edeni, from a Christian digo tena muedeni, what do I do now nga ngomba kudu ma, una uma na, rotin the ruma, I keep it rolling, from the downwards and the upwards on my moment. Then this zone is in Nungit and this anone. Cause I gotta pretend it's the point of no return. Gamberu chena tungunu zininda modi jena. Divine tracks. My life is going through a lot of trials. Kaba no dipina nimbar, kaba sa dipina nimbar. Pararin, ndiriva pararin. Diko tangana na taba, chimwe swinga ndi mutsitsoni, hamubuani. Pararin. Is you feeding with the milk and the honey? Are you sleeping with the food in the tummy? Mwana wanu una chitu na kadami, nemuka ngoti na wongoti hami. Arari negitipa ni wakwine, ndirine mpararin. Arari fumoru chinipa moyes, ndirine tusiri. My life is going through a lot of trials. Kaba no dipina nimbar, kaba sa dipina nimbar. Pararin, ndiriva pararin. Diko tangana na taba, chimwe swinga ndi mutsitsoni, hamubuani. Pararin. My life is going through a lot of trials. Kaba no dipina nimbar, kaba sa dipina nimbar. Pararin, ndiriva
vhathu mphalaleni ndiko ṱangana na thavha tshiṅwe tshifhinga ndi mutsitsoni hamuvhuhani ya kholo ndando nitambila Batondy mujiye Mr. B-Town Mayor ene mune nga dzawe atsiri mphalaleni luimbo lu ḓo ṱalutshedza vhathu nga luimbo lu. Kana na zwezwi ḓuvha na ḓuvha ndi nga si to dzula no takala ti ende ndi nga si vhe muthu ane ani shoti tshithu ende nga si vhe muthu ane a si zwoṱhe, so nda khou zama u sumbedzisa uri tshiṅwe tshifhinga na nṋe ndi a ḓivha vho ndi sina zwiṅwe mara ndi nda zwiṅwe, so like I'll be happy and I'll be like sad nga nṱhani uri athina mini, so kha vha no ḓiphina ni mbale kha vha sa ḓiphini ni mbale. Ndi khou ṱoḓa u sumbedzisa uri tshiṅwe tshifhinga wa vha muthu ane you are happy, tshiṅwe tshifhinga wa vha sad nga nṱhani ha situations dzine wa ṱangana nadzo in life. luimbo lwa ḓivha nga maanḓa. Nda ndi khou tsheka na music video wa hone before show ni ene u ṱalele u hone kha YouTube. So ri tshi khou amba nga dzi nyimbo dzaṋu ngo rali ndi khou vhona na iṅwe mbudziso hafhanoni i khou vhudzisa uri ḓani ri vhudza nga ha Chittagong, luimbo lwa Chittagong uri lo ḓa hani, no vha ni na crush kha yena zwa vhukumana kana hovho stanti na tshetsha ende ndi hone nṋe ndi ḓo vha ndi khou zwifhulula ngele u hone hafhanoni u tonga o fara muwepa o fara memorandum nani siyo komzero ri tshi recorda ni ḓo zwi vhula zwifhi mara thi ndi a pfha mafhungo oṱhe na ore luimbo like ndi tshi lu ita zwavhuḓi ho vha hu hafha ndi khou itela platform, ndi khou itela like exposure muzwa. So I made a song out of in that I also to wana crush because no mḓivha nda sa mḓivhi nda tshi to mupfha, so ndi tshi ita luimbo nṋe ndi khou itela uri ndi khou itela exposure then rambo ḓi blow up muzwa. I also to vhona agenda ha vhulimi. Okay. So ya vhusane yene ya vha hafho kha screen. He mbudziso i khou amba zwori the way ine Batondy na P-Post na vha vhea ngayo na vhea ngayo maipfi a Tshivenḓa vha nga ita track ya vhuḓi nga maanḓa. Ni a wisha u ita track na P-Post na? Ya I think ndi muṅwe wa vhathu vhane vha kha ḓivha vho sala uri ndi spane navho, so ya ndi a zwi wisha nga maanḓa, ndi a zwi wisha, ndi pfana ni ya talented. A thu ṱoḓa u dumisiwa. Ri nga si ola ri nga si ri khou mudumisa u khou tea u thoma to vhona u kumbuludzana lyrically na mina zwoṱhe mara ene is a talent. Okay nṋe ndi na iṅwe mbudziso hafhanoni ine nda khou ḓo ni vhudzisa yone zwino ngele ni nga ṱuwisa mbudziso kha tshikirini. Ndo i vhudzisa Nicodemic kha show yo fhiraho ra ri tshi khou amba ndi ya dzi royalties nga maanḓa. Huna ndi nga tori survey ṱhaṅwe ine ra khou ita zwino u ṱoḓa u ḓivha zwori afha kha dzi artist dzashu dza Venḓa ri tshi ḓa kha mafhungo a business side ya muzika like vha kha radio ya kha vhathu vha no khou ḓivhana uri hu khou itea mini. Ini ni so sa Batondy u bva tshe career yaṋu ya thoma u vha hone no vhuya na receiver tshelede ya dzi royalties dza muzika waṋu besides uri ri sa khou amba ṱhaṅwe hedzinoni dzine dzi vha dzi tshi khou bva kha dzi online distributors sa TuneCore kana DistroKid ngori no rengisa muzika through them, mara yo tori muzika wo lidziwa radioni na mavhengeleni na hafha huṅwe hoṱhe ya ḓa i tshi khou bva ngeni ha Samro kana Sampra ngori vhoṱhe vha shuma zwenezwo. Ya ndono ndi dzulela u receiver ya Samro na ya Sampra. I remember ḽiṅwe ḓuvha ndi khou amba na Komzero uri a ri register heyi Sampra nda ḓi dovha nda tou vhuisa na screenshot tsho ri tshelede yo dzhena, if you still remember Komzero. So yeah group a sikho to amba na nṋe so like personally ka group iṅwewo but yes ndi kwamba zwino nga zwezwo, so ri dzi wana dzi royalties and ndi zwine na vhaṅwe vhaimbi vha tea u vha alert muzika u tea u registeriwa. Okay ndi zwavhuḓi nga maanḓa. So ri henefho hu na iṅwe mbudziso ye ya vha hone nga ngeno murahu ine ya khou amba ri kha ḓi vha kha dzi royalties ine ya khou amba uri ndi zwone zwori dziṅwe dza dzi royalties dza muzika waṋu wa kale dzo vha dzi tshi khou fhelela kha Nipro na?
ya sizone music ne deal yanga na pro Marukwe yori mom kape beat town jingili mom kape beat town care kuitamba ke ndikuvhulela nori aipfe nemune ke hauna ndemwa ndigwindi fedzi maruku amagonani watu wako kufeza isa tikete danao ni prongori ngori treke dzo publishwa nga nipro ndikadumbula nipro chingwala muwepa ari rosaina Batondy ka nip entertainment kana niprotainment something like that. So treke dzana zwino dzolinkwa nga nipro talitshedzani mbuso ya TN zo dibuti the distribution deal ya Venrap Solution album neshunga che like ndakubero u ubeya nyimbo dzanga ka digital stores. So all I'm gonna write a delay yori don't post at zone ngangei you're gonna get this cut I'm gonna get this cut uso richede dzanga dzoliwanga ni bro richede dzino rodizila road besides the distribution aside royalties dzine dza Venrap Solution nadzo ndi pollution kana resolution odalesa shini apa bitu ndi dzishini Venrap shin abe unengwe nako dofi resolution bapo the revelation yo we na conclusion roba rekodor nisango khera roba bomrepa bakubva pombula musobo ko dida chiena ndikupindura mbudziso yangu musobo ko uda ndingasitogungura na all ngoduva ndisadhiuri kamusi ndikurwiwa guy according to me I'm still satisfied ngakuwanira kanga kamusobo. Okay mafulu wabude ayo ningozipfa namzirwana artist yo Thoma ine akoconfirma uri ene royalties dzawe uku udziwana ende dziko kunosvika ndi zwavhuḓi nga maanḓa information nane ndiko confirma Beatown royalties udziwana ndi zwone nṋe ndi afhanoni ndi khou wela kha vhaṅwe vhathu vhane nṋe ndi khou confirma nṋe dzanga dzi a swika afhanoni kha vhangeno ni tshi vhona zwo ralo. So ri khou tea uri ri kone u swikisa information ine ya khou shorta maybe kha dziṅwe artist u itela uri vha kone u ḓiwana vha kha position yavhuḓi. Ngele ndi o thoma nda ni bvisa thambo kha ini khonani. So ahuna thaidzo ari namba ri dzhene nga hafha ri kone u tou ya zwavhuḓi ndi ṋambe ndi dzudzanye ngori founu yayo tsima ndo fhedzisa ndi tshi vho tou i toma kha namziso a ri fhirise nga hafhanoni. data dzanga dzo ḓivha dzo fhela nda rine vha 80 affordable technologies ro ḓa na special cha data una 10 gig ya masiari na 10 gig ya vhusiku hune mutengo wane wa fariwa to kokova ndi 129 rand fhedzi nga ṅwedzi. Vha khori mini ndi zwone vha nga ri kwama kha 0793947027 ine shuma na kha WhatsApp kana vha email kha info@affordabletech.co.za vha nga ri wana kha siaṱari la Facebook la affordable technologies. Zwo leluwa ms ara vha tshi ṱoḓa data dzi fareaho come to 80 where everything is affordable. Kezo no zwipfa sponsora chashu chichechechila he chivenḓa tshi a ḓivha chichechechila ya ndi tshone muthu vho ḓaḓa no aza kho pfana zwo ri khou itea mini. Okay so Beatown oda iwe mbudziso pa resini yori ndi funge phone ndi khou ṱoḓa u isedza zwavhuḓi oda mbudziso pa ini na misi Febe ha khou itiani Gwindi we were just friends no shumisana ngi tshifhinga cha NFR ivilela cha dodo thoma ndo ṱanḓavhudza eḽo shumisana nango shumisana ri tshi shumisana musically udzula khou ṱoḓiwa kuitapa uri vhona uri ho faraniwavho like ni ya vhona vho vhathu vha tshi pfesana nga nyambo ndo vha suspicions dzo ḓi ya ngo fhambana ya nga vhathu. So as I said a u tou vha na fhedzi hone a hu ngo vha na zwiṅwevho zwa vha hone ṱhaṅwevho zwine ngori a beri ḓo muwana Miss Feb uthi a ṱalutshedza na zwi screenshot na mini zwiṅwevho zwa vha zwone sokou itisa zwiṅwevho khwine ṋamba na bvela khagala ṋamusi
Ndi ḓo ḓi vhuya nda explaina hezwi ho no bva hezwo zwi screenshot mara ḽirone ndi ḽo ḽine nda khou ḽi vhea uri hayi a hu na vho zwiṅwevho. Okay, it's fine. Una sound imweni yako mbazisa ati dizweni yani. Neko mbazisa ati dizo reko bagayi. Ingeno. Robe ya bita. Yeah, itanga ni chamba ya itabiada. Okay, so arite so. Ndiko to the faces very kachipinga cha zvino bitown. Ninyi mutu ene na kufonga ri zvine. Ndiene ene uko topa in terms of pushing, in terms of the track, like escort everything zote venda kana ka venrep. Robe ya initungo. Robe ya initungo rani vechirange so ndinyi mtu zo zvino ene niko for uko topa zvino. So utoma January kanobva last year usika zvino zvodivudi. Ro generalize ubva ka ku hustlere dzi singles no zote rozipanga petuti. Uku diwa no bafa nyana nga maanḓa kha majita una ngo ri nene nga nthanya ati ko to vhona muthu zwa zwino ti ko to vhona muthu u to amba ngone ti ko vhona muthu nga ndani yavo CJ nga ngei u really wa nyana wa CJ ndi nene ndi ko thuma ndi nga maanḓa CJ na wo Mac J ndi ndo ko vhona uri atonga a ko pushe nyana nga ngeno kha zwa Venḓa kuma a ko to shumiwa na ku to shumiwa ngo ralo ngori nga siambe vhathu kana avhaḽani vha Polo ngo ndi vhathu vho ḓaho zwino avhaḽa ndi vhone vhane they are just trending ari to ḓivha kwa ndani chero mita Batondy sorry Batondy ndani chero mita Batondy ndato to fezori sandi ko bvaga iko bvanga ninge Batondy tidzi zveri vo toma mini kana una something chema ko chitambana una chena ko chitamba ka background aba make sure ba close the apples. Okay, aba play make sure ba close the apples zote zo zwino ngori hey sound ya vasiyo iko irritate nga manda ya the sanga manda u close apples zote richene ona guys arna mbere chijena ka chipida chashu kechila chifi jene ngo chidiva ndi chipio checho na echo Rap Late Night Show, best collaboration. Oh my God! Mara sound yanga dipenga. Ikadipenga tamari. Sound ya nichero tarurare. Zvino warisa tu bvara darabuyi. Yeah, yeah, ivanini domeni buye rivono rokuitiani romo visa mujiezo zvino right to the jenaka best collaboration. Gwindili hani na musina. Nengere ndanza ndizori ini tsotsuska gayo rambago. Tsotsi. Ndanza zori unabumwa bufobvu bunjisa fano ninga manda one. Oh yeah. Vupiyo ne. Ngere dambuza zori ni chiboto to the award 2 out of 3. Ngabe Batondy awine nti omo chidate ya mini. Okay, so zoitia since ba beat richero endele. Ba beat no vesi bakotoshera muno mona mwas diwezo. Ndadiwena zicomment yako amba rukoshira asugiri na muno. So ndizona. Okay, zoitia ndizori nerori 30%. Yazo ndizona ngasi hani. But zono kutakaza ndizori kati zozenda kushima kadzo zvino. Mutono nga katu ndoto mregisterera samra I think form zone none dzofilwa nga main event hoyi mumwe rikadido fila form dzawe like zote mwana mukuita zvo neti wini napenika cheti dzavo vatu so then ndiko tosikoshuma overtusa wotoberinga ntani yori reka lockdown so zone she slow nyana but yeah ndizvo fi zero ndi scam mwabaka dzikolemo all gandi scam no wina baba all gandi pala Tindina movina. Timuvindimena. Rutonga ruko wina zino Batondy. And a bidiri yako vya yam fashion 11%. Okay, ari number jeneka best collab ar jeneka best collab hizo. Arpirenga panga 2 seconds. Rap Late Night Show, best collaboration. Oh my God!
ya tiene ndo muvudza ubva chamba mulova nda ri kha dzudzanye best collaboration Okay. antsedza nga lito So best collaboration ya ṋamusi i ḓovha yo ima nga heyi nḓila ndi khou ḓo ni explainela ndi khou ḓo ni ṱalutshedza uri heyi game i vhe yo tou imisa hani mara arali ni tshi khou amba uri ni muṱaleli wa heyi show ni a zwi ḓivha zwa uri hu vha hu tshi khou itea mini nga hetshi tshifhinga but for vhathu vhane vho tou ri joina ṋamusi kha hetsho tshipiḓa ndi khou ḓo ufha Batondy list ya vhathu. Batondy u khou shumana na hit zwino ine u khou ḓo i pusha hoṱhe u khou pfhesesa uri i khou ḓo mu representa hoṱhe u khou shumana na hit so ene muṋe u na vese ya u thoma ndi khou ḓo mufha list ya vhathu vhane ene u ḓo ṋanga muthu muthihi hafho ane a ḓo mu farela huku nda dovha nda mufha list ya vhaṅwe vhane ene u ḓo ṋanga muthu ane a ḓo mu farela vese for heyo hit yawe hu sina fear hu sina favor. Batondy a songo hangwa zwo ri khou shuma hit a ri khou shuma collaboration yanga na mungana wanga so list yo ima nga heyi nḓila Batondy u khou shuma hit for huku ndi khou ḓo mufha list ya vhathu ndi a tonga ndi a ḓivhanya na vhathu vhane Batondy a shuma navho so ndi ḓo zwi ita uri zwi vhe spicy nyana. Okay, first ndi khou vhea Romeo una Romeo phanḓa the great white shout out to Romeo. Secondly nda vhea TN wa vhuraru nda vhea MSK wa vhuṋa nda vhea Fizzy nda gumenefho no i vhofha gumenefho zwi amba uri Batondy u khou tonga muthu muthihi wa huku kana ini ngele na muṅwe ane ni nga posa nga nṱha futhi ra namba ra engedza mulilo hai vho luga vho ralo ndi vhevo hu khou ḓi ṱoḓa na vhabiti list ye ima nga heyo nḓila hu na Romeo the great white TN MSK and Fizzy 2 Feb a huna bad blood mani ganga mara ri ndi ḓo ṱuwa na Fizzy ndi ḓo ṱuwa na Fizzy ndi ḓo Romeo ḽi ḓo nkwatela mara ri soko to bva na Fizzy nṋe ni ḓivhe zwa ri na beat ya ni khou i wana ndi khou sokou amba. Okay, ri khou ḓa kha vese zwino vese dzi tonga dzi ḓo vhuya nyana hafhanoni nṋe ndi ḓo ḓa na ya beat list ya vhathu vha vese mara anyway yo ima ngo ralo ndi khou ḓo nifha Misofil nda nifha Metro CMG una mbudziso ya tshihadu k i khou bva kha mafunesi wa MN Communications uri beef ya Metro CMG ni ḓo i replya lini zwifhinga zwi khou konḓa thi nga ḓovha na tshifhinga tsho replya hezwo vhuli a i nga replay konḓa tshifhinga kana ndi tshifhinga u to set a record straight or why disins are the respond giving us the original isiki no ndi ri khou focusesa kha mafhungo a tshelede wa muna zwino u to ḓo ku entertainer na zwithu zwo ralowa zwi ḓo ri lengisa. Okay. So do mbudza ngori nga tshifhinga tshe nani nga NFR nda ndi siyo ne obviously some nda tshi dzani siyo koyo ni ngomupfa uri tsina goloi ifa nga tshifhinga tsha aga NFR homuna like ndo vhuya nda wana track ya musi ni khou reply ya Metro ya delete la track isa fhedzisiwa why yo delete zwavhuḓi ndi track ine na to farela huku Gincon ela yori who is better asiyon heyo yo vha i tshi tou vha na dzi line ya deletiwa pule actually ri ḓo mu vhidza na ene u ḓo tou ḓa ri ṱalutshedza mara ndi show track endo i fati ya deletiwa so Metro vhuya a replyiwa mara vhabita ano a ḓi zwo ndi u tetemela kana u ita minini mara vha one hanefha maybe vha ḓo ri ṱalutshedza ni ḓo ita impression isi yone kha vhatukana vha ḓo dzhia nga ri khou tou vha shavha hu tou vha ri a ri na tshifhinga vho nazwo hezwi a ri na tshifhinga for wethu okay a ri fhirele phanḓa
when they're getting the platform ngoti ambadzina la Batondy, which is very good for them. So now I'm already there. Irini vadipini. Okay, but ndikuweza pandana list yanga. Okay. So Sure. already no mupfa Batondy uri ofara physical huku ene uka first verse, then second verse ukoti yonanga between mesophil, cash flow, prefix na ngere dandadzisa mandiko short. Fali sifuti Mesophil, cash flow, prefix. Mesophil, cash flow, prefix. Aripange. Oh, nanopanga na metro SMG matomoni. Nditonga ndomubvisa ngori utonga panga zombo angasidopanga Anosongomubvisa chitotomusa hanepa. onosaiwa already, I'm sure. Okay. Rikopanga Redix ka yo listi Na main event. Na main event kezo yeah. Yeah, so the German event for the sake you to prove zvine azvura kuamba zvona. Rendi German event auna flop. That the Java feel the German event. Okay, zinezwa kwamba zvore okay, zinezwa kuita kezi ne. Ne ngere ako okay, ngere ako do udana producer ya beat usharp, right? Udo nazo. Mara for a perfect collab size uzothoma ngorali. Ne ndiko doita beat inenda ndikudonipa sa complimentary yoro daka Venerable Late Night Show. Huku ndi fees. Ndiko doita beat rawana fees ramufa huku. Ndido lingedza uri riwane main event ka verse. Ini ite verse. Rikono banayo collaboration. Ini niko tenderana nayo ndiko todopfa ka side yanu ri ini ni shapungayo. Ndishapungayo etreke arali ankila zvomboro mboro kotakadza. Shout out to J Smash. Ndikumbono kotarera vanoni Batondy uone ka project ya J Smash. Una main event unoyanera kwambori udova ka perfect collabo. Una main event na Mac J rufi chinwa pasi niene check out. So ini niko tenderana nazo zambori ndiko doita beat ridoza mo riambe na fizi. I don't know uri ngere ndo kwa mana ena kana nena ne. Yeah, I not has fizi adin. Ridomwana zamba zo rikova na wimbo lwa Venerable Late Night Show lwa Batondy na main event after to solve the yeah na fizi. Okay, so mbuso K risatu jenaka zi producer track iko dake beatown ufiniko representa venda ini zvino ti ngomvesa afiniko representa venda nangani ka collabo ya J Smash kana nite track na People's Man ninga nangani collab J Smash ndimsi nduro ini ukuitwa track zvino afinanga nikoita track na J Smash kana People's Man niko representa venda mashango davangi evana arve serious J Smash haimbi mzi and not the word that arina ndava okay arina ndava rori J Smash na People's Man zoguma neko mbuso dzapano adzina clarity oro kandidovana J Smash ngero kobona ndido hai na working relationship naye akati and retongo wenyara riko representa venda. Okay, can because beat dash instrumental go sorry why beat ko tonga 10 arina merisomeka badzi beat ko ro rwimbo already tieno ro koita ti but aritomerita so arreso una mtu anga dash instrumental ka beat zvino una YB una TN una Android una Brian no people una I don't know if it's saying arogumane for so good avana vadondzimisa beat yavo ndikoti nakamti na robza ya ndisigis na robza keso ridaura vanga download vana vakochinga mara
wamashudu murengululi ari chikete Batondy apa kadzi comment hai vabita unaona chikete rindi vaina YB mavana ndikotowana YB ama machita reashumisana magenge risongoluisiwa ningoraro nenotolicha nengori yanga ndonoiplay jorikoda yanga risongoluisiwa. Okay, I think neifa best collabo ya Beattown neifa uri YB on the beats ya YB ni mwa watene dinazwa kwambori prefix misofil cash flow veonorwasa vana vahashu MSK Romeo the Great White na TN veonorwasana veiva na Metro Batondy vachi representa national vewe vanoimanyana vewe vewe dzikani tomani dibise nyana tomani dipushe nyana ave to gwindi litotodiwa alitodiwi litozveli pandahashu so you no ranesa nyane so you no ranesa nyana mara ari de ka music zvino niko todoita mini zvavudini zvino ngachimwe cha lockdown hembudziso idifferent ngamanda kha mbudziso dzene mumtangani kudzisa mara like iniko todoita mini zvino like zvino sin like utoma namusi uyapanda zvene zvodoita uri zvinikipe busy some musician ngokunomvesa none zvino like mato ano osidza gani mbuso mbiri mato ano osidza gai kanyi ngoraro maybe mutene kutoshuma naye kana projects dzene kufonga rinanga dziita dzingani bvisa umwe petu kana unena vonizo zvino dzanisa panda rosedzani nge nthariko urwera but kama jita ninge uquesta wenyi ngastomesha ndi banje bathu baona ndiko dorivele muzika wangu ublow ugonye like uyena ka TV that's why uchuta na video ko dorirwere rijena ninge ka TV and bitiri yompherera zvino mara mafongo ndeneyo like that's why ndakoramba ngogidima so bidiri kona mbara to khateya nepa zvino keiko valela 30 seconds. Okay, anyway, rekodi bono bone Batondy Beattown. Rekodi bono bone but ni muwana ka Batondy mujia ka Facebook na ka Twitter ndi Batondy nanga ninge ka Instagram ndi Batondy ni domona ngani nge number phone za WhatsApp maybe asatukata maybe angarivudza on number ya ngoraro on number ya ngoraro anyway so NFR ifolder and rega dem go ifolder vakozibona rega dem go ifolder una track your vow ka lit gang de labo adreti if oi folder ne if you mean uko to the fire kana uko to the fire ndiye ne track ine yo vona musi ndi track njidzo vonga manda notho nga buyelo bo visa ndiko to da zonwa ndi remix ana wathu nga bo Batondy Wicked na Rachakili adaba visa yellow ifita bo mngala na wathu bonanga ndi nyimbo mtho visa namsi achato mra wathu banjibo visa but ndi wathu banjibo visa niko to da nyimbo ezo ndi docofala.co.za nsongo wangu docofala ibonwa Zululand bo Botswana guy oterione mara man tumerini fise trekenyane yovona msike ngauto tabanya ngoraro ri tomanya na apa noni kezo rako ri tomanya ko rini pfuzo ri hani Shangolote mafungo echu amuta be Obeza NFR aifuta Zino ibo nyaga fire Yola da murade zino aicha kone no posa mbilo wote The life that you living I'm sorry king I call you on it I swear that I'm not gonna put up with your sin no more And they uko to the fire I was the one that always make sure they held you down Ati highway, ati wedi ka iPhone
the fire. Yeah, ufuko to the fire. Nini download ka docofire.co.za. Yeah, tiene mapungo teke yo viwa hey ya nini teke ka docofire.co.za. Zona daga zaka docofire.co.za ndizori naye na search niyazi one ari no jena ka PC search ivaita no jena nga phone usuka ka menu na press ka search ni ya search limbo na rwana ngorangoraro tiene ndiko tobona comment yavano ni ya Raul J top fan uri Batondy uri why bomrepa basina zicharger na Nicodemic sharati Nicodemic ukobona mani Nicodemic ningasikono jena nga ila linki mwamtukabuze Nicodemic ajena nga ila linki mabani ugeni Nicodemic ndati kubona mwamtukabuze Nicodemic ajena nga ila linki romulindela aripe freestyle yashu yeah wewe ni satuva ibani imiseni zezo mwamtukabuze Nicodemic ari rolindela freestyle yashu Nicodemic ndiko zori kubona Nicodemic ndiye zori kubona so mwamtukabuze Nicodemic ari rolindela freestyle ya urine ngoraro ya auno fimini rota freestyle yashu Nicodemic ya fire riveriko koyo Batondy koyo nikomubona zori asichaja utoshava data dzanga dzadzopera ndari neva 80 affordable technologies roda na special cha data una 10 gig ya masiyari na 10 gig ya busiku une mutengo wane wafarira watokokova ndi 129 rand pedzi nga mwedzi vakori mini iyi ndi zvona vangari kwama ka 0793947027 ine shumana ka whatsapp kana vaimela ka info@affordabletech.co.za vangari wana akasiyatara la facebook la affordable technologies zvoleliwa ms ara vachitoda data dzifareho come to 80 where everything is affordable. Shout out to Affordable Technologies. Ndivone sponsor chavo rine. Arali nishko toda data niyazudiva zori ni ya guy. Yeah, niyazori zi shuma. Nomufana Nicodemic oamba zezo. Ende fshuko tiyo dafano nerpa freestyle ya vorin. Ende visi zoma digonya ndichitori Nicodemic uko tiyo nerpa freestyle. Nicodemic, mwamtraze Nicodemic resawa disappointed kwa visi zoma digonya. Zori ndira freestyle ine ya kurikoroda. Za serious. Yeah. There one. Nicodemic tonga rido balo mwana. Mara una chaizo. Tonga rishoya na msio gumango rali. Yai fire blind. Yawe na gwindi. Yawe na juicy. Yoba. Na wajifi mutoli. Yo dombotera. Ara wajifi show yo dombotera juicy. Koi Nicodemic. Koi Nicodemic. Koi Nicodemic. Nicodemic on the go. Kana Demic on the floor. Hopefully the Jena man. It's a white. Let's see where it. Oh Jena balloon. Nice. Shout out to Nicodemic. Armin magenge. Hey. Right, chota. Fendi kokoro da magenge nyana zi freestyle. Yo bas divas okay do let's go pizza. So bar mini bangwe bo zamanya no revisa. Demic record the freestyle. Ofe mini free ono. Ofe skweta. Riono. So baza no bana folder ari. Atko baizarie. Fani chiro mzika ye namringa begorie so benga simsie fan freestyle ni jie yo bas diban bata flow zote bom repandinzie ando bona Batondy zinera itazikondi marinas dibas banje bazamende vele de beke ha flow pe cobra musiko no deep man vele dule ko keep man musinda jena freestyle bote bato mono buda keep man barinde bra muzika yande ko rock like that tiko zifa I'm sure I've been gospel like that. Turn bona my gang. Yeah. Rihono. Let's go. Carry. Let's go. Arvunda record na Mosi Mademic. Record na Mosi. Ye bambona hoto babona ngabuti.
Yo bas diban fire blind ingadova futi. Yo bachimbona starta ni bali damiruzi. Babona golf one. Yo bas diban fire ngamanda. Kora muziko no dipa yende ndizura ndo fara zitanda. Bango mbusta zuri. How many Johns you rolling my nigga? Yo nsdiba tiba didin karinga manda de veleti kuri my nigga. Zamano disa. Ana namtia no mpira. Stiba za ori na mosinzi 5 the June do teyo no visa. Mara the link is a hone zamano drop a dikon kakisa. Mara beni songo ya na wara na duwa na tindi zula ndiko visa. Yeah. Demic on the flow. Demic on the flow. Yeah. King of Asazimwari, the legend himself. Sir the very back Do voglio pensare rivale. Dove pensare rivale. King of freestyle la sangwari mani dove rivali. Yo bas de bazo teme kufaya vene richani chitari. Yo ne bali cha view the gonyanga manda bote bahales de bandikade kushuma kamzika so beni no tazino ne do dandikari. Ndi rasangwari bena ngwara sa ambi. Manes de bazo teme kufaya mena huna zikambi. Yeah, mziko difa kurag. Yeah, the king of freestyle. De bazo was de jelo magenga tara te de zulai ko freestyle. Yeah man. Sarah to Demic. Yo. Ifire. Non sponsoriamo mas betiri mati. Anyway, Bitiko Dama Demic, Bitiko da compliments to Venrap Late Night Show. Biti Indirani, Iko Dada. Yeah, uko doni senda BT TN. TN doni senda BT Vakasho. Rabana zoro kwita rikoli wangamanda freestyle and rikoli wangamanda nopfa kuelero yore watu abeboli ndaela mani apendero bana comments ya no Demiki freestyle ya we gandara ko yone afadani mani na mer general kanze anyway Demik rikoli wangamanda na nero fezi sabizi man kazi comments ndiko zo bona muliro fezi K shout out to Nobody go in ndichiloga in ndiko moto nanti abatondo uchifia ndo freestyle na gide meranduno at least udobona light jana. Yeah. Uko bona miliro. Okay, shout out Demik. I think rarsa ngota pesa kayano uri bathu bako ni wona guy riname rizipangia nepa keni. Yeah. Bathu bako ngwana ka Nicodemic different page. Bako do ngwana ka Instagram Nicodemic1. But the one ka Twitter Nicodemic01 something like that. Maraka WhatsApp it's 079-902-1452. Mara I online is ne. Never online it's 081-481-2441. Rikoshawo udlewa tu number zote mara anyway ndize Mara arango zito dani yani bone show ino nikaichubu. Tingo zipange zino Maske babone the highlight na sizo tezune baimbe baba ko badisera da. Yeah. Okay, cool. Rekodi wangamanda usika hanu niko Demik ngachikapi no blessa bathu nga freestyle yeba bachiko ilirera. Yeah. Bless. Okay, neretwango rali rekodi wangamanda tuwate bashera boleka bo commentao riribuve busiku abudi nda.